ngan kai matarango barkanda hun kunna cini zarmacin labarai kan karima su mi tonan doran do labarai dai bongai nore ka ige tonton sisir fonde do hare na baye alwati kan dicer furo kan da labo fu bero kan ga goide da sisir fonde ice diro mata mai kango zandar gandara ginda kubo a bangai loktor kwara hakura mai kinora da ibor hinza tege siya nama no bore igoga sola aga bore chansi bon fere sigiro irga sala a dumai kan yande go gor charbon lakal kanera no din torodi a departement ra kan yango hin zabon irsalan labare kan bisara da anore kan dai telefo company din iga bange mabarmai janvier hando a jirbi wacin diguwa wadin kan dai bore kan yango gwada sisir fonde imam makani hangastino samira rafwa afakare da nyame borian barmar yango dimbon wa hangani se je trouve que har hanno bore kan go daga amfanin dasi dirgun gidi labai kan go irwin dan tara no da ni connection musikada ya din mono aburgi bisa ne wana ijabo bore se kan no dan gangai ni yeti imana yeti me igo chaba bore se danga connection bon wonkan ngai kabir se zasintina ngai no ngai yegi yeti alors que c'est faux mantikimino forfait appel au qui n'engage changer halka songay ni go borayno mais quand même ça serait bien aga bori di yega kande ingay no nguzenera agirga gumo irman bandir bere kekeu ba goyora kadai de bon bere keki susu balla kulu ya dinga di yega ka ingay no nguzenera aga bori la normal ça serait bien pour moi le retour à la normale connexion o ki yega kan dinga nan gu ai wai mun bayaga amma ayi ko ka hun kun gidan connexion ga di halkiminu voir si c'est vrai mata mai electro bureau do kan gozan dar gandara jin da kubo a doro da mo koine electro kwara kain hakku dono iko gidi doro din wadin kan dai ina habfo kanse sigiri kan ga sentin alarba wora wangan dai fahama kan alkasum isa mata mai electro kwara a goiteri fote abu sarki salese hakika haka ne mun samu bulla wannan ciwo na sankarau tabbat ya dinno idu jindu kubo doro ne wo alhamdulillah mu za misalo sintin irman gaze irgo gal umma faman da wasu loktor kwar koyya dirko ba goyo sintin matkai na ci da hanin su marra igzan ka jirihin kai zai kalam ko to jiri warkin da yaga koyi kulkense sai ga ne da janvier hando jibocin di dome irman du kalabar wobicin ni ka kanga idiya irabo ne no te gisi za alwata jinera ngumo hali du fam do ko bonno zam kalka ne bon fere bobe yante zair sintin no non kulkan itto ay ci bore sai alhali kan rayir go yani ga diji alamai imu wasu ko doktor kwara zaga ya gidan likita da wuri ingingimi kan go di fagan dara uptalo do de gonda kuri sande nga mono go kande sande bobo doktor ise kan yamba bor foka dai nga mo kuri sambu walin imada sai kuri sino wangande kenwo kan alwalid usaini danga tingin jimi optalo majoro atablai mai nase a lokacin da muke ciki mun samu alwato wokara irdu kuri sandai gumo ne wo kurgi siyan wodo sabilo gati boraino si ka jingai kuraino wadin kan da sandai bobu han foyan kuri janga maga dole kalar mu jont kuma samba difa haikan mun koi amanka niji wane bumbo sandai no ke yan wace rigiti al'umma ma faham kan kurno yan manti sandai fono dinnin ko hono fundino ni faba bo kulmo ga bai gomno kan gara borai musi humburu digo ka jingai kuraino zuwa ba da jini matkande malati gere igondano ya dinno tifoid konno ngomo gondo kwasren kigete chansano matkande docteur bureau anachida aneka chansadin agbur batu girin da giriyan wangan fama kan docteur Isaka Adamu Abdul Rashid ate Zainabu Abduse. Nous avons 3 types de vaccins contre la fièvre typhoïde. Tifoid konno chansa dumin zono gono igina dai tifi en chansa gono chansano kai gbora gorun da ambora kan duwa batuka Allah sigiri hinzi cine chansin kanta kan gati tifi en mu gono kan go iga marguno da hepatit a doru chansa ngumo gbora gorun da no ambora batuka Allah sigiri hinza chansin zan tafi mu gono kai iga hanno nga gici tifo kan go to hal jiri i cini ka gbora batuka Allah chansai kan ga ki ikul ga tifoid doro wale mene doro alamai kalan zongo mo wego kul kosareno les manifestations cliniques de la maladie. Nigera yenal watrano irgo wodin kande de ciro docteur Kwarado
malatu komai igo gidir ga koino din tafade karodo agudu ga nyuma ga bani ceci wodin ga kandide loktora kwara ajin bora agoga ce tonan di borai do dalakal kendian imahagoi wangande algabid anusra assez quand tout Ahmed Felansi dans la période de froid vous-même vous le savez hargo alwate wara arabun be kan fulan mai fanno dore no gaba sandu hungum sarku daga da dorin dingai himcarai bari bayan kan da dore wai dora igon da chad la biziyan ingal boriyan ai mino dai kurkai kan yan koi tafa da gandara dini ga zuri ngo ban nodin igen gisne waso ni sha dore kan im safan nodin im kande irse newo dan kuntuni yan doro tension da bore kan gonda da buduri kalan da san diga mo no yiga ka wani wan tension koye i wasu bakar hali ku tafa da im ka bai iddo jina irmi gun kidi hal tension goyiga wal suka doro ka signe jabet dinga him kare di be mat kan ga hamba no goda ngono yidu ngai safare igini ku tafa da puis les médicaments maintenant la personne peut aller à tafadek tawgandara ikoge sentin alman cansa bombotiyon kan igoge te alman si alman kaine ingandi ibere ikurna ga guna matkan dai Suleiman Maliki tawa alman doktora anaci Idrissa Damse campagne dai tawa ga nan cansa sigira sintini hani zihin zineya irna cansa sintin tawo komin ta kira a falla febram takamanna kalfu ekipa kirman dangati bombay da barmu ingay modir koy ba hani zo kango ka irgida alman kainai fegin dihin kinai irgati se kense kan gibatu guwa da dogo kan sigine shanga boryan mo gana se zagau hawai irgi kense guwa da koto begu yoyimo irgi kense guwa da hungumu irga goyda kurko satayan da yaido da hargin daido nodin darga charkubai kwara berega windiga ka windini giti wato kulkika bohemin gai almanai ka tare ya muni gicen sati man nan ga ka hagan idu dogo nan gubo baga kirgunumo almanai kiman can sunu ya dinga hagan dika im kan badan yise in an zo su ba da goyon baya zakan gwamnati anin kambaka zaman birjoga jirhin kanya aiborai igonda sande gumgun wani imidu birjodin wanwana alwatikan igabara talifono birjo sandadin go kandal faraise kara wara mahangan fahama kan dai furo nganda Hamza nomau bakare furo nganda boren gamara alfaredin birjo a cadabon takin ya wuce ma inda an san shi birjo hayo bisa mata kai riga bai ga da wato din kal dan kan ran gudu saku zanguin ka ko zangu hinza in kunni sina kalandin zabu zan birjo cada birjo kai riga dole dai zambarin kan da zangu iddu ba he da cada yadi ngura sikar zambar takin da zangu iddu ko zambar yani ga matabe kunno gin ga dai matkan jiri bara da kullu da min sinda kan ga dai din gonda bumbo haya ba kal dai ma dai kaina kai ni musu salbasan se kalandin dan ase kan go sase asar wodo noya asai no irgo ga hatta butu alim ko garawiyan sambu zakai murado dai noya labo mun gogin da fandir goyo kasa tana wanda aikin ga abin da aka koke jinda da yan wakan irgo ga ta hino borai se imna alfarai mudu angara da dogonai sako kan ido na gadai zambar hinkan da zongu iddu wal zambar hinkan da zongu taki kuna asikala zambar takin da zongu hakku wal zambar gu 24-25 tebaram kango tawo departamara futage kango komino dira eninge tirka bi ginge bina sarucha be da lakal tuna kango i batamai dira wadinga kanda dai ategiri taci kan proportion di batamai dira abu yamu gona kan idabu da lakolliyan tebaram komino dai agamanu amali hirdi mari hiro alwati kan dai alwati kal watimo izu futai igo konda tangamiyan batamai dira wadinga kanda dai igo ga gwamnatin ha kokar kurte kangana bore dinge gine imi halasi oi fubero kanga goida simogal annariyo agogo solo ente girbe wora kaduga kwanda dai mali izenge kwara damo koine labufo izen wadinga kande dai mali gwamnato kande nga kamba gatsine million waitaci norodi mo ga hamba no do hare no iga da matkan dai oi annaci studio kalangusi toro departamara dume kan yande goga bafune hirin hin zadin cega igora agogo bori gumone gore hanno da nye zatare amma ga lakkal kane bani gore sande matkan dai igogo goronda wadino irhan gasino bubakar aseni akwai ido gadi goradin matka goga tida wahangan
soro di departement kan goti